Bini siluni jana long lin pharu sira phoka raisa ganja kinep dun long lasolong bangke tham khating nang dun bini rapor phai nerka bapormon borpathar police station angkang national highway 39 ato walalong khakrajan naka checking long police atum kirika kuru dun bom mahut ihu monipur ban kelang bom gas tanker truck NN04 C0332 along pen packet thompen lin pharu sira phoka raisa ganja nep dun long Police atum si joy pen birtan long si jerok dok pen kirika kuru patusi gas tanker aru pen nangke patu joya ganja police atum hudum si bangso along din pharu sira hokabai sia ganja long lasolong bangke thamatuk chingnang dun kachingnang check abang phame lake amra janasor hakim bosumotari hojaya sor joymuni singh lapente dhimajia sor kamaljit singh pusi tangkhekor Bukadam subdivision angkang long apong kong drugs ganja hini lapen akapre asonamung police atum kinep dun longbom lake police atum kai kita kisang joy jepen keton kelang kepang cinga joy ni kisi kenang an ke cirok tokara atum te ninje pon kinep dun long ganja hitia long atora lake lagnet ke bador duji pusi pacini pon non gas tanker truck ganja lapen te amuni atum banget koma panta bolpatha police station atum lamhoi papon sponsi hem kang sam pon lo lapente puthot kota long anta pon thuki puta pachini pon Bokazam pen kita bang napang Lawrence Lekhe News 24 Karbiang Long